Bizga telefon chiqib ketgan. Mana 8 martda kelib ochilish bilan deb. Telefon chiqib ketgan. O'shol telefon qancha so'm elab aka? Telefon 13 ming so'm. 13 ming so'mlik telefon chiqib ketgan. Bu bunday bo'lganda aka. Короче, telefondorni olib turib, chaqa büyük prizlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon короче kichkinakaylarda cho'ng prizlarning arasida qo'yib qo'ysak, birov короче ko'tarib turibdi. Anan men baldarim andan olib, короче, qat qo'yib turib aqach. O'sha mendan все призы разыграли. Анан ваш телефон мы разыграли среди своих сотрудников. Все. Men sizlarga belek qilib keldim. Это ваше дело. Короче, бирок ал сон болгондо. Bo'ldi. Сон болгондо ал видеосы чыгат буюрса. Bo'ldi. Короче, аманатыңыз аткарылган байк. Еще соопчулукка кетти, жакшы. Sizga belek qildik, sizlarga buyursa bizde 6 aprelde açılmaz buyursa ошого sizlarga chaqirib kirgeniz. Азыр эмне алып атасыз ошондо? Hazır mon aldık, ana şlank aldık, koşun. Biraz soda keteyip geldik. Болду байке, рахмат. Açılışlarымен құттықтаймыз buyursa işiniz. Ишкерлер ошентип негизи ишкерлерди колдоп турса сонунда. Ооба да. Буттан тартпай, э? Кеттик. Бас. Соқырайны. Болду байке. Кеттик байке, мана. Сизге мындай кылам байке. Азыр, короче, учуруп киргизсеңиз, реально 50% жарымасын төлөп эле кете бересиз. 3 киргизсем, э? Ооба. 3 удар, 1 удар. 1 киргизсеңиз, короче, сизге дагы үстүнө бир 13 миң сомго ма сотовый бирдеме бербедиңизби? Мен сизге 13 миң сомго тир кошуп берем байке. Жантан бери тир сам отат негизичи. Тир алып койсом деп аткам. 1 урсаңыз үстүнө тир байке, плюс. Все. Попробуй. Бисмилlah. Кирип кетчиле азыр. Кетчиле. Помолюсь за него. Тир уже жок. Давай. 2 1 удар. 3 4 Все байке. Садаң болсын. Чоң рахмат. Сизде ишкерлер көп болсун. Буйрса келебиз байке. 6 апрель, э? Хорошо. Болот?